RVA Lisu sete nalo segetiasu timni timukwa tiama abama izanza bu ajisute khwa nyu zaiti khwa khudzu socha mi kwa bi Martin Luther juinga lo Martin Luther te endi tituli ha hi tsu sa ko the Germany kwe kwa ite hu ko Martin Luther nya itsu ntsi ko lwa ma ti ji che yinya thogi so tia ma ji kwa i cho phe ti wa bi jagu shu tia che mi wo kwa bi mugu khla ma bu ni i cho phe nya shi liu gu lu nga ma bu ni Martin Luther nya amya chi jwa ma ni ma jwa ma bu ni vu sa te wa khwa ma nya ngwa te nya ta shi zi le vu sao ngwa nya vu sa mi dung bi du za chi ko ko ka ne Martin Luther nya vu sa mi yi ni ma shang mi vu sa te jwa ma ni ma kwa bi yi nya vu sa mi yi na ma bi ti pha ju kwa du li wa Martin Luther nya vu sa mi me ma ti pha bu jona ka ma mi ne kwa so jo se tia ju za chi chi wa khu si ni ko ma le ma chi sha sha bi so jo se tia na ma yi na ma bi ju hi kwa ma ga ngai mi Martin Luther nya amya chi ma se thu ko lu nga ma bu ni Martin Luther te ko lu nga ma bu ni Martin Luther nya za ni shi ni do amya to zo la ma ti chi kwa yi nya khwali ma khu a shi bu ni nga ba nya Martin Luther nya wa amya ma khwa ma bu ni nga lo ko lu nga ma bu ni Martin Luther do jama nya mi ne kwa za chi chi wa khu si za ni shi ni do te khwali na ma bi se thwa ma nya vu sa mi je kwa amya chi sha to dung bi yi nya ko li do ja lo ko li nga ma bu ni Martin Luther nya mi ne su za ti wa nya za ni shi ni do te khwali ma khu vu sa rin chi kwa chwa si za ni shi ni do te khwali da lo bi do ja ma nga lo ko ma li ma chi Martin Luther nya jig ja ma rin chi nya mi ne kwa cho jo se tia ma mi ne la cho ha lu su Jesus za ti wa nya ja ma mi a sha mi yi ma chi chu amya yi ngai mi vu sa te ni ma kwa ha lu the nya jig ja ma rin chi wa ba la lo bi yi nya do ja ma nga lo ko li nga ma bu ni Martin Luther nya mi ne kwa cho jo se tia the Jesus za ti wa nya jig ja ma rin chi mu na ma bi mu kwa te su kwa chi na ma bi Jesus za ti wa nya jama mi a shi li ma chi chu amya chi jwa ngai mi vu sa te ni ma kwa ja the nya mu kwa te su kwa chi wa da lo bi Martin Luther nya ma ga ma nga lo ko li nga ma bu ni Martin Luther nya Catholic khu so kwa bi khali na ma bi ipu khwa ma nga lo thumanya khu de so cha mi kwa bi Martin Luther ju nga lo na lo khuru glasu ajisu te khu sha mu wa